Ja strašno volim ovaj keks. I onda gledajte, on se otvori i onda možete da ga umačete. Lomite ga. Lomite ga. Što više da ga slomite, da ga izmrvite dobro. I onda kad ga izmrvite, mislim da je sad dovoljno da ste ga izmrvili, onda to dobro natapkate. Natapkate dobro i onda to probate da vidite je li mek. I onda... A majku ti jebe. Upalo si me noktom u zube. Ti jebe, normalno. Budaletino je. Eto tako. Jasno.